kumeze kandi namwe ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire. Muri hangana ndavanga ikirundi n'ikinyarwanda kuko maze imyaka myinshi Burundi. Benshi munzi ku ndirimbo yiwanje muri iri kuri album yanje ya mbere ivuga ngo arantangaza Yesu ngo akura umuntu muri puberi, niyo munziho. Ntatevye rero ntatinze, uyu niwo muryango wanje, uyu niwo muhungu wanje mukuru yitwa niyo mwungeri mwiza Lucky David. Umukurikira n'uyu nawe niwe mukobwa w'imfura wanje yitwa Mukanyana Emma. Umukurikira nawe n'uyu yitwa Mushoreranyana Naomi. Ukurikiraho nawe n'uyu, ayo mazina nayabwiwe n'Imana mu 2000. Imana imbwira ko nzabonana n'uyu mukobwa wa mabukwe. Na mazina nari nsanzwe nzi kandi narayababwiye igihe nari ndi hano. Uyu nawe yitwa Soko y'Imigisha Amani. Sorry. Uyu nawe ni umukobwa wanje yitwa Mutoni Nice. Hanyuma rero uyu nawe ni umuhungu wanje usa na data cyane yitwa Semigisha Aime Joseph. Umuhererezi wabo n'uyu nguyu yitwa Cyubahiro King Aimable. Uyu nawe ni umudamu wanje. Nibo dufitaniye aba bana. Uyu muhungu nawe ni umuhungu twareze ari mutoya cyane kandi Imana ibana nawe, nawe Imana ibana natwe. Aba n'abaririmbyi baririmba bakomeye cyane. Umuyobozi wacu atuyobora, umuririmbyi akomeye n'uyu muhungu wanjye yitwa Soko y'Imigisha. Nibaza ko muzangera mukaduha kandi kanya noneho bakaza bakaririmba. Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye ni Ngarambe, nabasaba mukicara. Aba bose muretse gato, aba bose mubona havuyemo uyu mwana twareze. Turi muri iki gihugu tuhamaze nk'iminsi nk'icyumweru kimwe. Twararonse visa yo kujya kuba muri Amerika twese. Bishop nabimurungikiye. Ntago sinzi ko nabivuga, ariko ubwira uwo muri kumwe ngo aho ibyangarambe byaciye nawe ibyawe byahacu. Reka nkoresha akantu gato, mbabwira akantu gato. Nageze hano mu mujyi wa Kigali ntaje nkuko wacu ni Gisenyi. Naje ku mugoroba, navutse numva nzaba i Kigali ariko nkabyumva kuri radio. Nkura numva nzaba i Kigali. Umugoroba umwe rero mbishyira mu bikorwa, ndajya ku Gisenyi harya bategera imodoka bajyamo, nta mafaranga nagira ntaki. Bashyiramo agafuko k'amakara muri bisi harya inyuma zino bisi hiyazi. Bashyiramo aka kabiri, akandi nanjye nkuna mu ruhande. Komva yera aracinga, mvi wacu Gisenyi ngera Nyabugogo nunamye, umugongo waheze. Maze kuhagera rero buguruye imifuka iragwa, nanjye ndahirima. Ariko sinababara cyane kuko nasanze Nyabugogo amatara yaka. Ntabyo nari menyereye. Nge nari menyereye ko wacu tuzunguza ikintu, turi mu nzu tuzunguza ikintu. Ntari nabona amasanyarazi. Ubuzima butangiye uwo munsi rero. Ndahaba gato, mureke mbabwira akantu gatoya. Duhereze Imana icubahiro. Ubwo hari 96 baradufunga. Muri iyo minsi umuyobozi w'umujyi wa Kigali yari Major Rose Kabuye. Aravaho baduhaye uburaro bwiza twabagamo Igitagata aho bajyana Mayibo. Avaho hajyaho Mariko Kabandana niwe mukurikiye. Nawe arahubaka neza. Avaho hajyaho Mutsindashyaka aho yubaka ahantu hagati ya Kongo n'u Rwanda. Kwiwawa harya nagiye y'inshuro 6 ngaruka, bamwe Nyabarongo ikabica ariko ngiye nkagaruka i Kigali. Amen.
Imana iguha umugisha kuri Kigali. Amen. Reka mbabwira akanyuma kantangaje. Imana iratangaje. Haleluya. Haleluya. Kandi uyu mwaka imiryango abadayimoni bugaye bakayikinga, Imana yavuze yuko ikinguye, mwitegure kwinjira mu izina ry'Imana. Kambabwira ukuntu nafungi twagiye batujyana Iwawa. Tugezeyo umutima wanga gutuza, ndababwira ni ngiye nshaka ko tujya I Kigali. Fata abantu 8 twanganaga, Banyambwana, Banjorojoro, nitugende naho ngo tuzoga tuve harya Iwawa tugere ku Kibuye. Ntibibaho, ni birometero nka 40 mu mazi. Ndababwira niko tugende. Duhagarara ku mazi, ngira ubwoba gato. Uwa mbere arasimbuka ngo aroga agereyo, ntiyagarutse yaciye apfa. Ngewe nkiyumvira nti urya yagiyeyo arimo guca hasi agubageze kuri. Uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane bingeraho nsigara ngenyine, ndavuga nti none nimba bagiye ko ntawe uzamuka ngo anyereke ko ari gupfa cyangwa ko ari hagufi cyangwa ko ari harehare, bakaba bageze kure, ndabigenza gute kandi ku kigo nagitorotse nari busubira inyuma. Nanjye ndasimbuka njyayo. Ngiyeyo inyengeri zirakanywa amazi atagira uko angana, ariko ndakubitagura ndarwana, mfata icyatsi ndagifata. Muhumure 2024 mu bigeragezo murimo hari icyatsi Imana. Haleluya. Ntabwo umuraba uzabatwara, hari icyatsi Imana yashize iruhande rw'ibyo bigeragezo. Ndarwana n'amaso, umuraba urakubita, cya cyatsi kiracika, gicitse inyuma yanjye, mvuga ntibirarangiye ndapfuye. Mbona igipine bataye mu Kivu. Cya gipine rero ndagifata ndagihobera. Ijoro ririra buracya, burongera burira buracya, burongera burira buracya, burongera burira buracya. Iminsi 3 ndi mu Kivu, umuraba untera ririya ukangarura. Ntangira gusenga abantu mwabyaye namwe mutari mwabyara, mujye mwigisha abana amasengesho. Namwe bacecuru bari hano, mujye mwigisha abana banyu gusenga, buzukuru mubigishe. Byageze aho ubuzima burangiye, nibuka ko nyogokuru yajyaga asenga tujyanye, nanjye ntangira gusenga ku ipine, mvuga nti Mana ya nyogokuru yasengaga unkize, Mana ya nyogokuru yasengaga unkize. Mara iminsi 3 mu ijoro nibwo abantu baroba baje n'ubwato barimo kuroba mu Kivu, basanga ndimo, bambonye ngo imvubu iraturiye. Ndataka bumva ni nge umuntu, baza bankurayo banshyira mu bwato, banjyana hakurya Irubengera ku mazi, bagire ngo bajye kunkandagira mu nda y'amazi avemo, basanga naraboze, narabaye nabi, byaraheze. Banjyana mu bitaro Irubengera. Sinzi nimba ari samaki, sinzi nimba ibintu byankuyemo imuzi, imyenda nari nsigaye ni gusa. Mwumve ako kantu nkababwiye. Ndaharyama mari ibyumweru 3 mu bitaro Irubengera, nambaye ubusa. Ariko Imana iteganya yuko uyu munsi nzaba mpagaze imbere y'abantu bakomeye. Hamwebwe mwumve mbabwire. Ndangije rero bazana fagitire y'ibihumbi 7,200. Ntabwo ayo mahera ashobora kuzasibangana mu mutwe wanjye. Barambwira ngo ninde uzarihaye amafaranga. Ndaceceka. Haza umuntu w'umukire azana umwana arwaye malaria, amuryamisha uruhande rwanjye. Wa mwana aryamye n'inzuro yikuyemo imyenda, bamusuraga buri mwanya. Niga ukuntu ndi butoroka ibitaro, mbyuka bose basinziriye, nambara imyenda ya wa mwana n'ikote yifubika, nta mwenda nagiraga, ntimunseke. Ndangije ndasohoka, umuzama mbonye kuko bari baramfunze ngo ntazahava, arambwira ati sugiye hehe? Ningiye kureba ko mama yaje ari ku muhanda. Naho nari nshitse ngiye I Kigali, ngeze kwire. Haleluya. Tuvuge twese ngo amen. Amen. Reka mbireke ukuntu nabonanye n'uyu, ukuntu Imana yambwiye izina. Reka mbabwira akantu gato. Ibyo byaje guhera ngaruka I Kigali, ndakizwa mu 2000 hano kuri Sheri. Yo muhatunga ibiganza, Kicukiro ni nziza, Imana ihezegeye.
amen. Nzababwira Kicukiro naha mwicaye naha muri gusengera hahoze inzu ya kadasiteri twajyaga tuza mu biti byari biri hano niho twabaga tunywa koro tunywa urumogi iyi Kigali yose nuko nguko mugabo uwo munsi mare gukizwa mu 2000 mari iminsi ngahe nkijijwe nza kugwa bantu mukizwa mukagwa mubwire Yesu abafate ngushijwe n'iki n'inzara mba mu rusengero sinjya narakijijwe ndangije ndavuga baranyoshya ngo nsubire mu byo nahozemo ndongera ndagenda ariko naguye umunsi umwe ntago yabaye iminsi ibiri ndagwa tujya kwiba muri pamu murayizi ku Kicukiro hanga tujya kwiba tugezeyo tururira kwiba nta mafaranga ariyo ni ibigori ni ibishyimbo tugezeyo abasirikare baradufata badufashe turiruka barasa urusasu rufata umugenzi wanjye agwa mu bintu byacimbazi nkuko wagwa hano ntitwamenya ko yaguyeyo tugira ngo yirukanse arabacika ajye wabo gukamonye naho yarapfuye arabora haciye rero nk'icyumweru cyangwa bibiri twumva yaranutse ngo haguye y'umuntu bararangisha tugiye nsangane bari Tazara ndavuga nsubiye gusenga mana yanje ariko nubwo nsubiyeyo mama naramutaye sinzi yawe nta muntu numwe aho kugira ngo nzapfe imbwa zindye ku musozi ngewe ngiye kwiyahura nk'imiti nimara kunywa imiti mfe urusengero ruzanshyingura mu cyubahiro irimbi ryari rigezweho ryari mu Gatenga bazanjyane mu Gatenga reka mbabwire namwe amabuyane nationali murayazi ndayanywa nari ku rusengero kuri shehe ndabihonda ndabinywa ndangije mbwira Yesu ntumbabarire wakira ubugingo bwanjye nanze kwimbwa zizanjya kuko zariye bari Tazara Yesu ntiyambira ngo ndakobari ndaryama harya ku rusengero ndanezerwa ahantu nirambuye ngo ndibuze gupfa mva mu gitondo saa 4 hombi nkweye ngera saa 11 nkangutse bitotsi bitabaho nikanze nsanga ngarambe ndakomeye habe n'inzoka yo munda habe n'umutwe habe n'ibyagize gute ndavuga ni ubu ngubu Yesu ko namusabye imbabazi yanze yuko mpfa kumanywa ndi bupfe mu ijoro njya gusaba umukozi w'Imana witwa Byamunguni mumpe ndari nyuma mu rusengero barampandyamaye ndindira ko ndi bupfe naho ndisasira neza ndahumiriza neza ibirago murabibona ndangize ndahumiriza neza no mu matwi nagiye gushyiramo ibintu ngo ntazabagora napfuye ndiyorose ngo ndi bupfe n'ijoro mwumva akantu gato mbabwire ndangize saa 9 y'ijoro marayika ava mu ijoro amen akandagira ku mabati akandagiraho ndamumva ngira ngo inzinguyeho ndahaguruka ndirukanka nirutse ngeze ku muryango kugira ngo nsohoke nkomeze njye hanze mbona umuriro urimo kwaka umuntu ahagaze imbere yanjye ukumvugana nawe ukunguko nuko marayika twavuganye arambwira ngo ngarambe mwana wanje humura ntacyo uzaba nzamamaza izina ryawe kandi nzaguhindura umuntu ukomeye muri iki gihugu no ku isi yose ngo hasi ndatunagurikwa arangije ngo ntugire ubwoba atangira kuvugana nanjye arambwira ngo humura nzaguha umugisha nzaguha umukobwa muzabana witwa Mukanziza Françoise kandi uzamusanga Igitaramo mwamubonye mukazana wa mama ukuntu ameze neza amen marayika arangije kumbwira iryo arambwira ngo kandi uwo nzoguha muzabyara n'abana 6 arambwira amazina yabo bose uko nzobita arangije arambwira ati kandi nzaguha umugisha nzaguha inzu muri bino bihugu byose ahangahe mu Rwanda Ibugande Kongo hose arambwira hazamamaza arangije arambwira ngo reka nkwereke ikintu amanura ikiganza akirambika imbere yanjye nabonye ikiganza sinabona ukuboko aranyereka ngo reba mu kiganza ndakibona mbona handitsemo ngo Amerika arambwira ngo ugize imyaka 45 nzagukura muri Afrika ndakujyane muri Amerika numara kugera muri Amerika uzankorera muri Amerika no ku isi yose arambwira ngo kandi umaze kugira imyaka 45 uzoba muri California niho hazaba ikibanza cyawe kera ibyo narabivuze ibyo murabizi cyane arangije kubimbwira arambwira ngo kandi nihagera ugasaza
ntago umubiri wawe uzobikwa muri ibyo bihugu igihe uzopfira. Uzogaruka ahangaha niho umubiri wawe bazawushyira, undindira igihe nzogaruka nje kwima ingoma, nzaba ndi kumwe nawe. Amen. Arangije kumbwira ibyo, nanjye ndamubwira ntuzambare abana abakobwa bazabe abambere. Arambwira ati uwa mbere azitwa Mukanyana uwo mukobwa, uwa kabiri nawe azitwe Mushoreranyana, umuhungu nawe azitwe Soko y'imigisha, uwundi nawe azitwe Semigisha, uko mwumvisha nabivuze. Arangije aragenda. Ibyo rero nibyo mbayemo. Maze kugenda ibihugu 228 hano muri Afurika. Nari ntari nurira indege ngo njye muri Europe. Rero nabirungikiye pasiteri, nibaza ko ntabibereka aha, nabimweretse. Visa twese ubu turazifise, kandi ibyo ngibyo bishop yaransuye harya mu Burundi. Ngarambe n'umuntu azwi rwose mu Burundi, nta kimana itakoze. Nashoboraga guhindura impuzu, nahinduye n'imodoka. Imodoka ntari nagura, nari natunga muzizi zose ziriho ni V8 yonyine, ariko zirya taxier biki byose ntabyo ntari natunga. Imana ibaho umugisha rero. Icyo rero mbasabye mwese, ejo bundi Imana yakobitangaza naherekeje aba bantu mbajyanye muri ambasade. Nabuze dosiye z'umuntu wanyishingira ari muri Amerika, nahamagaye wese akugara telefone. Ndangije mbwira Imana ndagiye, nimba ari wowe wabivuze biri busohore. Ninjira muri ambasade ntitira vuga nti Imana aba bantu ndaberekana gute, biragenda gute. Ngezeyo bambajije amajambo abiri. Barambajije ngo ukora iki, ndabwira ndi pastori kuva mbayeho. Babaza umugore ngo ukora iki, umugore abwira ngo ndi umucuruzi. Umuzungu nabahaye visa ngo nta bindi, bwabwo waborahera. Rero aho nibwiraga ko nja gukura amahera yo kugira ngo fata amatike ngende mu isezerano ryanjye, shitani irazibira n'abayamfitiye bose barazibira. Noneho nyereka ko ngiye kuguma i Kigali, noneho nkaguma i Kigali, wenda ibyo yarazi ko ngomba kugenda bigapfa, ariko ntago byapfa, kuko umugambi w'Imana ntushobora gupfa. Nimusenga rero nanjye muze kunsengera, mubwire Imana ngo sohoza iryo sezerano. Uyu mwaka turimo mwije imyaka 42, kandi imyaka 42 mwije. Igisigaye nta bindi no gukorera Imana. Imana ibaho umugisha, murakoze. barimo bicara mureke